Kai ngai hore titi, kai ngai hore tata, tēnā tātou katoa. Ko Tyrone Bird tōku ingoa, heuri tēnei no Ngāti tūwhare toa, taitanga hauiti, Ngati Apa ki te rātō, ka noho ahau, ki te tai rāwhiti, e kuraina ana hau, ki te kura kaupapa Māori o Hawaii ki hou. To me, it is important to come back to Ngati Apa so I can learn another side of my iwi, because in te tai rāwhiti I'm only getting one side of my iwi. This is the perfect place to learn about my Ngati Apa ki te rātōtanga. To be very honest, the favourite part of my wānanga was actually meeting Papa K and also meeting all the new cousins. One thing I loved about Meretoto was the surrounding. That was my first time on the Marlborough Sounds. I would come back to learn more about my Ngati Apatanga. Ko tō te rā ki runga i a Ngāti Apa ki te rā tō i te rā nei. He oi anō, kei aku whanaunga, kei ngā rangatahi. Haere mai ki Mana Rangatahi ki te rena i te taukāia o whanaungatanga o manaakitanga o Arohaina. Tēnā tātou.